manallatakanki tukuy rikukunaman saludani napaykunata karani tukuykunaman rikuk gentikunata ashalla shinalla rimayta ushani kichwapi porque kay llaqtapika mana pipas riman kay kichwata entonces ashalla ushani kaypi wacharirkani kay Texaspi wacharirkani kaypi viñarkani ñuka mama ashka tiempo washa shamurka kaypi y kaypi wacharirkani ñukata wacharka kaypi okay, so ñuka mushuk kilkaykunata rurashkani utilizashkani diseño kuna imashutikan shuyukuna existikarka inkapa churanakunapi ñapa tiempokunapika y chay diseñokuna shutimi kan tokapu shina shutichishka entonces chay tokapukuna ña ñuka rurashkani castellano shimipinayachanichayma shinanin silabario rurashkani chay diseñokunawan ari entonces ñuka rikuchishanini imashina kan shina tal vez futuropi mushuk ñukanchipa propio kilkaykunata charigrishun porque ñukanchik mana charinchi ñukanchik propio kilkaykunata ojalá ali rimajuni ñuka shukniki shimi inglés mi kan entonces ari pero shuk video kichwapi rurasha nirkani shina kichwak hintikuna yachagrin ñuka mushuk kilkaykunata rurashkamanta shina kichwa rimakuna yachan chay kilkaykunamanta okay rikuchisha kay rato kaypi tiyan this one I think tiyan kaykuna to kapumi kapan entonces kay por ejemplo kay diseño sonido mitian sonido charin y urayman rishpa i u ba bi bu entonces y alilado pi rikushpa kaypi charinchi shuk palabra ishkay y ishkay imashina kilkankichi i sha ka i sha ka i shuk kaspita churanakanki kaypi niju sha y chay vocal puchukay vocal llukshichina kanki y churana kanki shuk kaspi urapi shina hintikuna yachan llukshichina kanki chay vocal shina mana isha kay mana shina mana nigrin entonces
chay kaspi indican kankunata indican mana vocal tiyan kaypi. Entonces ishkay nihu chay kaspiwan. Entonces shina rurashkani ñuka katigrisha shukta shuyuta kaypi ñuka rurashkani ima shutikan ñuka rurashkani chayta na yachanichu imashina ningi castellano shimipi inglés pilla yachani keyboard na yachanichu imashina ningi keyboard carajo ñuka kaypi na yachanichu imashina explica Grisha, pero shuka página rita ushangi descargangapa kay tokapukuna kilkangapa shina kilkangapa computadora pi y entonces ñuka inglés pi ninchi link chura Grisha in the description imashina ningi urapi video urapi ñuka chura Grisha mayman rina kangi descargangapa kay keyboard diseño kuna kay tokapukuna ta descargapa ñuka chura Grisha urapi video urapi. Okay, alilado manri Grisha ñuka yachachisha nini shuka frasewan o shuka rimaiwan ñuka yachachisha nini imashina kan. Okay, runaka tiyarihun hiwapi samaringapak y urapi nihu urku kaypi tiyan y kaypi nihu urku llukillaypi tiyan shuka kuntur y urapi nihu kuntur y shukta kaypi atalpa chuchi runa inti puyu ñukanchik ninchi la letra F ñukanchik utilizanchik ningapa ñukanchik ninchi fuyu y shukta gentekuna nin puyu y mana F existen ñukapak kilkaykunapi, pero la letra P utilizayta ushangi ningapa puyu. Entonces imashtawan tamia llama hiwa y chaylla kaypi so silabario mikapan urayman rishpa a i u ba bi bu ka ki ku ha hi hu ja ji ju la li lu y shina. Entonces ya entonces munashpa yalingapa shukta hintikunata shina shina yachachingapa shina hintikuna yachan
Entonces, ari, ojalá ashtawan ashka gente kuna yachakpika ñukanchi propio kilkay kunata charigrinchi kilkankapa.